uzdrmani temelji EU, razdor nikad veći stigao odgovor iz Brisela zemlji članici, nećemo vam dozvoliti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Brisel neće dozvoliti Poljskoj da ugrozi vrednosti EU. Von der Leyen je rekla da nedavna presuda Poljskog ustavnog suda predstavlja pretnju temeljnim principima Unije. Vladavina prava je lepak koji povezuje našu Uniju, rekla je ona tokom rasprave u Strasburu o vladavini prava u Poljskoj. Podsjetimo, juče je poljski premijer Mateusz Morawiecki u pismu liderima EU napisao da opasan fenomen preti Evropskoj uniji. Treba da budemo zabrinuti postepenom transformacijom EU u entitet koji bi prestao da bude savez slobodnih, ravnopravnih i suverenih država i postao jedinstven organizam pod centralnim upravljanjem koji vode institucije bez demokratske kontrole, napisao je Morawiecki u pismu premijerima i predsjednicima država članica EU uoči rasprave u Europskom parlamentu o vladavini prava u Poljskoj i zahtevima da se protiv ove države pokrene postupak koji bi doveo do sankcija. Razlog za to je protivljenje Poljske pojedinim evropskim propisima, za koje je Ustavni sud te zemlje naveo kako nisu u saglasnosti sa poljskim ustavom.